It's Mark. Yeah. Yeah. You're not on the system. How do you, I don't understand how you can play in the corporate day if you don't have an handicap. Because when I was last registered, I was 11, and then I didn't have my membership, and I just got my membership now again from Hillside about 2 months ago. So I actually haven't even handed in the scorecard. Yeah, but the problem is, you know, you Fine, guys, right, China. guys come to corporate golf days and they try to win prizes. If you guys want a toaster, why don't you buy yourself a toaster? Now you come and take Are chances you here. being serious, sir? You know, I've got a job to do. We've got a lot of people. But I've got better things to do than fucking come and cheat and win a fucking toaster. But that's why I'm saying buy yourself a toaster. But it's typical, you people who try to hunt prices. You know, we call you guys pot hunters. But sir, excuse me, I don't need to play this golf day. But why I'm do being you serious. come then? If you know you don't have a handicap and you're a hacker or That you... was just the last registered handicap I had. You can fucking give me a one, I play off scratch. It's not the freaking point. Are you being But that's serious, sir? typical. It's typical. You guys come and... What's wrong? Oh, man, that's No, so you don't have a handicap. And I've got instructions from you to check handicaps. Take it easy, my friend. You No, don't listen, talk to listen. people like this. I've known Mark for many Listen, years. I Hey, Mark, don't need Is he a member I here? don't need to But buy- why don't you have Mark's an a handicap? homer. Yeah, Mark's a okay, homer. listen here. What happened? What happened? I used to be off 11, then my golf membership expired. Okay. So now I just got it back again from Hillside. But he can lie. How do I know it's true? Yeah, but he's You know, it's typical. Okay, Ben. okay, Ben, Hang on a listen here. second. Hang on a Listen, I second. don't need Hang to on a be second. playing in this golf day. I was friendly, so he attacked me and he said not to me, you offended. don't need to play. You know, like, you're so important, you know, you don't need to play. You started saying to me that why don't I go buy a toaster because I'm coming here to freaking cheat my score to win a toaster. No, he said he will come and get any prices he wants. That was his attitude. Hey, listen, I don't lie, Paul. Ben. You know, that Don't was lie his here, man. attitude, Sorry, wasn't Mark, I don't he's need new. this cut. Ben, I don't need this Ben, cut. Ben. Really, Ben. Listen, Ben, I've you got better can't talk things to to do in people. life, I'm China. sorry, Mark, come. But who is he? So is he a I've known member? Mark for a long time. But who I is know he? Mark. I know Mark one, is a no one, homeowner here. I know He's one. a That's- homeowner. You can't talk to him. How, he's a homeowner, but he take chances then. You know, that's... What? To win a toaster. Ben, please. But sir, do you've got a toaster at home? Yeah. Ben. Are you serious, China? Ben. You see my hidden camera? You Mark, fish, you've been pranked. bastard. No, yes, no. Hey, and you're all smiling there at the back. No, that's not even funny. Jeez, Ben. And you're going to show this? Of course. No. Mark, Yes. you're part of my new show. Ben, Look, you bastard. look in the camera and say, ek is uitgevang. Yes. Just look there. No, man. And you, no. I'm not coming here again. I'm sorry, Mark. Ben, you bastard. I don't know what happened. I was uitgevang, bastard. No, man. Ek wil jou nie embarrass vir daai mense nie, nee, maar jy's gered vlek by alle golfbane omdat jy ergens gecheat het. Daar's 'n brief op die SAGF. Jy het ergens jou verkeerde handicaps ingegee en ek asseblief tog, ek weet nie hoekom kom julle na koöperatiewe golfbane toe en kom speel in corporate golf as julle weet julle is gered vlek nie. Ek maar weet nie ek's gered vlek nie. Maar hoekom cheat jy op 'n Maar ek golfbaan het nie? op water gecheat. Ja, ek weet nie, nou vra jy my Ek het meer, nog jy's nooit gered gecheat. vlek daar. Jy het ons het in die laaste 5 jaar nog nie so 'n embarrassing situasie gehad nie. Nou kom jy en jy kom speel golf. Ek weet regtig nie ek's gered vlek. So, sir, can I just have a moment, please? I'll appreciate it. Just have it word here. Thank you so much. Ek verstaan nie hoekom vat julle kansse nie. Maar ek weet meneer waar was 'n bietjie. Ek weet regtig nie waarvan jy praat. Ek weet nie eens dat ek gered vlek is nie. Ek weet nie waar ek 'n verkeerde skoor ingegee het. Iemand net vir my kan sê. Maar meneer, jy sal weet wanneer jy daai potnootjie van jou vat en die verkeerde tellings inskryf, maar dit is tipies mense soos julle wat kansse vat. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek meen as jy 'n toaster wil hê, meneer, ek sal vir jou 'n toaster koop, jy weet. Jy kan gaan kyk wanneer laas het ek 'n prys gewen. Ek is nie hier vir die pryse nie. Maar julle is pothunters, meneer. Ek ken julle tipe. Ek ken julle tipe. Wag so 'n bietjie. Ek het nog nooit eens 'n prys gekry in 'n golfdag. Wel, jy's geban nou vir life. Jy's gered vlek is, jy sal 'n skrywe moet instuur. Weet my gered vlek waar? Mense waarmee jy gespeel het of mense wat jou gesien het, is omdat jy skelm is en nou dink julle almal sien julle nie, meneer. Maar dit is tipies. Wag so 'n bietjie. What's wrong? Ek het No, nog no, nooit no, gecheat. this guy cheated. He's been red flagged. So hy's gered flag. Sorry. How do you know he's a cheat? I've never Where? cheated. No, but there's a flag on the system, sir. A flag? Ja. It's a red flag. Waar's jy? Ek's by Kempton. By Kempton. Cheated, ja. Ja, dis 'n rooi vlaggie, meneer. Daai vlaggie sê mos, is dit nie waar nie? Jy het my mos gesê as hy so wapper. Ja, maar Ben. Just tell Jy me kan nie where. net sê 'n mens is 'n cheat. Just Ja. tell me where. Dis Listen. baie. Is die rooi vlag 'n cheat? Nee, maar dit sê dis 'n probleem, maar But just tell me where the problem is and I'll sort it out. I've wat het never jy gesien cheated. op die stelsel? 'n Rooi vlaggie wat wapper. En ek het toe gedink dis 'n cheat. Is ek verkeerd, meneer? Nee, is nie verkeerd nie. But where? Somebody maar- must just tell me where I've cheated or what I've done wrong. Meneer, jy moet vir ons sê. Ons Ek kan het mos nie nog vir jou nooit- sê waar I jy have never gecheat het nie. cheated, my Wat friend. is jou voet?
Ek is 'n 23. Presies meneer, nou speel hulle van 'n te hoë voorgee af. Jy sien, dit is cheaters wat so maak. As hy 'n lae voorgee was, het hy 'n punt gehad, maar nou is hy nog 'n 23 ook. Guys, Jy weet, hy vat kansse hierdie man meneer, hy vat kansse. Ek kan hom sien toe hy aankom hierso, toe kan ek sien hy's 'n kansvatter. Ek kan sien in sy gesig, hy's 'n kansvatter. Jy weet, 'n tipiese kansvatter. Ek probeer I take exception to that. I have never even taken a prize in a golf day. 23 handicap and Hardly ever play. look at this. He's at Kempton Park. You know how many cheaters we get from Kempton Park? It's a Plenty. membership, my friend. Plenty. Ben, ek gaan vir jou bliks. As 'n kamera. Dis deel van ons nuwe show. Yes. Jesus, weet jy. Kyk vir my in daai lens en sê ek is uitgevang. Jesus. Fuck it. Jesus, weet jy. Ja, okay. Jesus, was jy lelik gevang my vriend. Maar ek Geniet jou golfdag. Geniet dit. ek gaan golf. Ek wil nou nie daar 'n groter moer maak daarvoor nie, maar ek verstaan nie as jy nie 'n handicap het nie, hoekom kom jy na die koöperatiewe golfdag toe om te kom speel? Just a second, ek wil net 'n privaat Hy woord saam met met my ons. saam, ja. Julle kom na 'n koöperatiewe golfdag toe jy het nie 'n voorgee nie. Nou kom julle en julle kom wen pryse vanaand hier, dan embarrass julle ons as klub. As jy weet jy het nie 'n handicap nie, hoekom kom speel jy? Waarmee is jy nou fucking besig? Ja, ek het 'n werk Hulle om het te my doen. genooi na hierdie golfdag toe. Hulle het my genooi. Ek het vir hulle borge gegee vir die Maar waar is hulle het jou vir my- voorgee? Hulle het vir my gevra, ek werk vir 'n lewe. Ek kan nie elke dag golf speel. Maar dis mense soos julle wat nie handicaps het nie, kom wen julle vanaand die pryse en daar's mense wat regtig golf kan Ek het speel. pryse gegee, jy kan dit vat. Ek wil nie een van jou fucking pryse hê nie. Maar tipies, Hou dit. Ek het Maar verstaan jy wat ek bedoel? Hy het nie 'n handicap nie. Jy ook nie. En die ander Het jy ook nie 'n ek handicap het ook nie 'n kaart nie? handicap nie. Nou wat soek julle by koöperatiewe golf Ons is daar? genooi om te kom speel. Weet jy hoeveel mense is hierso meneer en ek het 'n werk om te doen. Ek moet dinge above level hou. Dan kom julle ouens hierso nê om 'n toastertjie te kom wen. Klou waarmee jy nou besig is. Verstaan jy, meneer? Jy het nie 'n klou waarmee jy nou besig is. Jy het nie, ek het op die stelsel gekyk. Ons het hierdie hele blink Ek het nou gekyk, hy's nie op die stelsel nie. kokkie. Ek kokkie gaan kyk. Gaan kyk Ek op jou kokkie. papier. Maar as jy deel van Ek hierdie is nie 'n gesprek hier. golfer nie. Ek's nie 'n golfer nie. Maar dis Ek speel tipies nou golf vat vir 'n julle lewe nie. kansse. Julle is pothunters. Ken jy 'n pothunter meneer? Julle kom na golfbaantjies toe om pryse te wen omdat julle vanaand wil gaan spog by julle vrouens. Ek is op die Luister papier mooi. gesit. Hulle het my Luister naam mooi. is Jy neem my Raak papiertjies kom rustig, krap hierso raak nie rustig. meneer. Ek het 'n werk. Ek kyk, weet jy wie ek is? Jy het gesien my naam. Ben Ras. Ben Ras. Ek is die assistent golfdirekteur hierso. Raak rustig. Golfdirekteur. Ontspan. Laat ek jou verduidelik. Ontspan net asseblief. Ons is nie om pryse te wen nie. Ons kan nie golf speel. Maar dit is die Ons kan probleem. nie golf speel. Maar hoekom is Nou- jy nie lys gesit? Nou gaan krap julle Ons my is bane genooi. om. Nou gaan slat julle sulke divots uit omdat julle nie kan golf speel nie. Ek is genooi om te kom. Maar Hoe kan I- iemand my nooi en dan Hi sê Paul. wat speel ons? No, I'm just explaining nicely to the gentleman that if they don't have handicap, you know, I'm just trying to be, you know, as you say, friendly Hy is to besig om 'n fucking aap te wees hierso. No, I'm just Besig explaining om to 'n aap them. te wees. Maar dis Hulle Hy is besig om te beer hierso. Jy's fucking Hulle stuur my onredelik. van daar af hiernatoe om te kom bel het, kom hoor hoe laat slaan ek waar af. Dan sê ek my waar's my handicap kaart? Ja. Dan sê ek het nie 'n handicap kaart nie. Hulle het my Well, can you have a look here? Hy sê vir my ek is Just come and just, 'n pothunter. yeah. No, I wasn't saying You did that. say to me, No, I'm no, a pothunter. What did you say you was? No, A no, pothunter. I- I'm just here to win a toaster so that I can brag I at didn't my, at say my that. house. To brag with my wife. No, I didn't say that at all. No. Ons is genooi hiernatoe. Yeah, I know, I understand that, but Ben, you can't say that. I was friendly, so they were rude to me. I was friendly from the beginning. I actually said to them, "Welcome to the club," and they said to me, like, No, but I mean, you invited for the Yeah, day, so you're from- social members. Social members. But what did you say? What did you say, Ben? no, it was just friendly. They attacked me. listen, Ben. They attacked me from the beginning, you know. This man was shaking. He actually grabbed my shirt, sir. He grabbed me like this. He grabbed me. Wat het jy kry- gedrink? ek- Het jy gedrink? No, but you were very aggressive. gedrink? And you know I've got a heart problem, Paul. You know, and I mean aggressive people like this. Baie I'm duidelik gonna, het 'n hartprobleem. Paul, I'm telling you, I'm not gonna work here anymore. Maar as julle na my kamera kyk, as julle uitgevang op versteekte kamera, kan julle sien ek is JD Hines. Dis ek speel fok. Yes. Ja, fok. Julle is lelik geset daar. Kyk net in daai skermpie, dan sê jy net daarso ek is uitgevang. Kyk net daar. Hierdie man wil nie praat nie. Ek het nie geweet so iets kan my gebeur. Jy Ek was net bliksem. los het. Ja, ja.